Ove godine će za unapređenje mera energetske sanacije i unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima na teritoriji, odnosno području Valjeva, biti raspoloživo 25 miliona dinara, od čega Ministarstvo rudarstva i energetike obezbeđuje 15 miliona dinara, dok će grad Valjev učestvovati sa 10 miliona dinara. To su zanimljiva sredstva. Ove godine, dakle, da kažemo, to je sada treći krug, ako mogu tako da se izrazim, upravo onoga što se zove energetska sanacija i narod i želja da se zapravo pomogne da ljudi što obezbede sebi što manje troška, a da budu efikasno dakle grejani, ako tako mogu da kažem. U svakom slučaju će se to uticati i na smanjenje aerozagađenja. Viktor Micić je predsjednik Komisije za realizaciju mera energetske sanacije i sa nama u studiju. Viktore, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama i vašim gledalcima i bolje vas našao. Evo, dakle, da mnogo ne apsolviramo ono što je bilo iza nas, samo da kažemo koliko je to kada su prethodne 2 godine u pitanju urađeno na ovaj način kada je efikasnost i energetska sanacija u pitanju. Tako je, u samoj najavi lepo ste to primetili i vidim da vaša televizija i vi pratite uredno aktivnosti samog grada i komisije koju ja predsjedavam. Dakle, ova je 3. godina za redom u kojoj lokalna samouprava, odnosno grad Valjevo, učestvuje u sufinansiranju, odnosno pomoći građanima da ostvare određene benefite u sanaciji svojih kuća i stanova, odnosno stambenih jedinica. Šta je to koliko je do sada utrošeno sredstava u oba prethodna 2 kruga i ono što se pojavilo, dakle, po medijima jeste i to da je nekako Valjevo u vrhu što se tiče zainteresovanosti ljudi da sebi za, naravno, manje novca obezbede, dakle, što efikasnija sredstva za obezbeđivanje energetske efikasnosti. Tako je, budući da je grad Valjevo okarakterisan i svi znamo da je grad sa velikom zagađenošću vazduha, grad i same službe, a i ministarstva u saradnji sa lokalnom samoupravom su prilično se angažovala da odvoje, da kažem, vrlo značajna sredstva da bi se stanje vazduha u gradu Valjevu poboljšalo. Prošle godine je grad aplicirao u 2 ministarstva, odobrila su se prilično značajna sredstva, nabavilo je se priličan i veliki broj kotlova na biomasu. Koliko je to kotlova bilo, sami recite, molim vas? Evo, odmah ću vam ovako reći, to je cifra negde oko 280 ukupno jedinica, znači kroz 2 javna poziva, odnosno ispred 2 ministarstva. Imali smo veliku cifru, odnosno 36 miliona sredstava ispred Ministarstva za zaštitu životne sredine i ispred Ministarstva za rudarstvo i energetiku isto određenu cifru gde je nabavljeno oko 30 kotlova. I ono što je također važno, čini mi se, nećemo rekao mnogo da apsorbiramo ove posljednja 2 kruga, imamo mi da pričamo o onom što je sada, što je prezent, ali znam da je nekako, to valjda uvek tako i bude. U tom nekom prvom krugu, ako mogu kolokvijalno da se izrazim, dakle, bilo je nešto malo to nešto kilavo krenulo, ljudi da li nisu bili dobro informisani, da li su bili zabrinuti, uplašni, da li će i kako će šta biti ostalo. Međutim, sve se na kraju uslovno rečeno ispeglalo i to ispeglalo se dobro po građane, čak je, dakle, ostali su mnogi uslovno rečeno na repu, ispod crte, nisu uspeli da nabave, prosto nisu stigli na red da nabave sve ono što su poželjeli. Tako, nije bilo dovoljno sredstava, međutim, to ne isključuje ista ta domaćinstva i nosioce domaćinstva da ove godine ne konkurišu ponovo za nabavku kotlova koji, znači, naravno, imali smo 120, čini mi se 4 domaćinstva koje nisu ostvarila to pravo, jednostavno nije bilo dovoljno sredstava ispred Ministarstva za zaštitu životne sredine. Oni će sada moći da konkurišu? Oni će moći sada da konkurišu. Da li će oni biti uslovno rečeno u prednosti u odnosu na ostali ili ne? Pa neće biti u prednosti. Upravo stoji, hoću da vas pitam. Tako je. Dakle, recite mi, molim vas, kakvi su sada uslovi i kakve su to sada novine što se uslova tiče, a poslije ćemo da pričamo i o, tako kažem, ponudi. Šta se to ljudima daje? Prvo, na ovom mjestu moram jednu stvar da ubacim, a to je da je u čitav projekat uključena i Svetska banka kao partner Ministarstvu za
rudarstvo i energetiku i da će sredstva biti dopunjavana. Znači, ovih 25 miliona koje su trenutno opredeljena za ovu godinu nisu konačna, to su inicijalna sredstva koja će biti upotrebljena u prvi mah. Onog momenta kada se potroše, apliciramo za sljedeća sredstva, opredeljujemo u budžetu za narednu godinu dodatna sredstva i idemo dalje. I sve će to trati od 31. decembra 2023. godine. Tako je, konkurs će biti otvorenog karaktera, znači neće biti oročen, to je ovo što ste na početku lepo rekli, da li je neko dovoljno bio informisan, bio na odmoru, pa nije bio prisutan. Moram tu da se zahvalim i vašoj televiziji i drugim medijima i ostalim televizijama koje su ispratile rad komisije i koje su blagovremeno, da kažem, informisale građane. Ovo što je jako bitno naglasiti, to je da će u nekoj drugoj polovini avgusta biti objavljen konkurs za krajnje korisnike, odnosno domaćinstva, i on će trajati u kontinuitetu do 31. decembra, zaključno sa fiskalnom godinom. To naravno ne znači kraj. Odmah od 1. januara nastavlja se u drugoj fiskalnoj godini i on traje praktično godinu dana. Dakle, niko sad ne treba pohrliti, požuriti, napraviti neke velike redove ispred gradske uprave i sad ko pre devojci, njegova devojka. Uslovno rečeno jeste tako, ali realno rečeno nije. Ljudi će dobijati od momenta kada konkurišu za sredstva, u roku od 10 dana doći će do realizacije. Dakle, neće biti komplikovanih procedura vezano za rangiranje, pa da li je iznad linije, ispod linije, pa na neki način neku tenziju stvarati i tako dalje. Ne. Oni ljudi, oni nosioci domaćinstva koji konkurišu, komisija će odmah razmatrati njihov zahtev, odnosno prijavu, komisija izaći na teren, utvrditi činjenično stanje i ide automatski u realizaciju. Od podnošenja do početka realizacije, tako je, pod uslovom da su podaci tačni i da ispunjavaju te kriterijume. Znači, potrebno je reći da od momenta kada se podnese prijava do početka realizacije ili same realizacije trebalo bi najviše da bude 10 dana. Odnosno, trebalo bi višestruko brže da se vrši realizacija samih mera. Kao što nema ni rang liste što se tiče zainteresovanih naših sugrađana koji će da apliciraju, također neće biti ni rang lice što se tiče pravnih lica koja će obezbeđivati određenu opremu, odnosno obezbeđivati sve ono što je potrebno za ovaj posao. Tako je, vrlo brzo u narednoj nedelji, najverovatnije sedmici, lokalna samouprava, odnosno komisija će dati predlog lokalnoj samoupravi veću da raspiše javni poziv za privredne subjekte i preduzetnike koji učestvuju u realizaciji, odnosno koji ugrađuju, nabavljaju i ugrađuju određene elemente koji su predmet sufinansiranja. Dakle, lista također neće biti konačna, isto tako konkurs traje otvorenog je karaktera. Svako može, ukoliko ima dobru saradnju sa nekim od privrednih subjekata, da mu predloži da se i on prijavi, znači privredni subjekt, da se prijavi naknadno, ne mora odmah. Makar se radilo i o jednom kotlu. Makar se radilo i o jednoj meri, o jednom kotlu, o jednom prozoru, o bilo kojoj meri. Dakle, moći će da se prijavi. Komisija će razmotriti njegove reference, vidjeti da li on ispunjava uslove, da li ima potrebne ateste i da li je prijavljen najmanje 2 godine u Agenciji za privredne subjekte i automatski ga stavljamo na listu i on je od tog momenta neko ko može izvoditi radove i za tog i za bilo kog drugog nosioca domaćinstva, odnosno domaćinstva. Dakle, već smo naveli nekoliko novina koje se razlikuju u odnosu na prethodna 2 kruga, u ovom 3. krugu. Sada da kažemo da li postoji kakvih proširenja što se tiče nabavke opreme i materijala. Što se tiče samih mera, mere će ostati iste kao i prošle godine. Dakle, bit će moguće nabaviti PVC stolariju, ugraditi izolaciju, izolovati tavanski prostor, nabaviti solarne kolektore, nabaviti solarne panele, toplotne pumpe, termotehničke instalacije, kotlove, efikasnije kotlove, uglavnom na biomasu.
zato što se naravno forsira bolji energent, da se izbace fosilna goriva i tako dalje, sve u cilju smanjenja CO2, odnosno zagađenja vazduha. Ono što je jako bitno naglasiti, a ja i vi smo to pre emisije pomenuli, to je vezano za mogućnost ostvarivanja veće subvencije. U prethodnom periodu to je bilo 50% od predračunske vrednosti sa određenim limita. I ti limiti se razmatraju, mi očekujemo od ministarstva da nam dostave ta podzakonska akta, odnosno pravilnike koji su za nas obavezujući, gde će se razmotriti i da ti limiti malo budu povećani shodno rastu cena na malo, s jedne strane, a s druge strane bit će moguće ostvariti veći procenat subvencije ukoliko se odabere više mera, odnosno uvode se paketi mera. Imaćemo 3 paketa mera, to podrazumeva standardni napredni nivo i u stvari praktično 4. 50% subvencije. Hajde polako da apsolviramo sad, da nas ako se izabere recimo jedna mera. Ako se izabere jedna mera, ako se recimo izabere 50% plaćaju. Ako se izaberu 2 mere, sad će tu biti raznih kombinacija. Moći će da se ostvari subvencija 55%. Ako se izaberu neke druge 2 mere, znači zavisi od kombinacija, ili treća, moći će 60%. Ako se izaberu 3 i više, opet određene sa određenim kriterijima, moći će čak 65%. Hajde ovako sad da kažemo, ako bih ja hteo da konkurišem dakle za ove mere, hteo bih da nabavim kotao, hteo bih da nabavim PVC stolariju i recimo hteo bih da uradim dakle spoljašnju izolaciju, ja bih od ukupne cifre platio 35%, ako sam dobro razumeo. Dobro ste razumeli, s tim što mi još nismo dobili konkretno i direktno koje mere u kombinaciji ostvaruju taj popust, ali šta je još bitno da naglasim, znači mi ćemo uskoro u toku ove naredne nedelje dobiti od ministarstva te pravilnike, ali jako bitno naglasiti da će se u obzir uzimati i socijalni aspekt, odnosno socijalna kategorija domaćinstva. Dakle, nije nemoguće da se recimo ostvari na jednu meru ukoliko je domaćinstvo, korisnik socijalnih usluga i tako dalje, socijalnih davanja, moguće je čak ostvariti za jednu meru veći procenat subvencije. Da, to je jako povoljno i sad oni koji razmišljaju o tome, a pretpostavljam da svakako ima naših gledalaca koji misle na zimu i misle, dakle, malo dalje gledaju, povoljnije nikad nabaviti neće, to je istina. Tako je. Ministarstvo i vlada Republike Srbije je odlučna u rešavanju i da kažem i sprovođenju zelene tranzicije, odnosno prelaska i na obnovljive izvore energije u prvom smislu, a u drugom ušteda. Znači imamo tu dve kategorije koje treba razlikovati šta je to ušteda energije, a šta je efikasno korišćenje. Znači kroz ove mere ljudi će dobijati komfornije uslove za život, znači imaće mogućnost da za manje novca dobiju bolju uslugu i bolje uslove života, a u drugom smislu jednostavno potrošnja novca je manja, a emisija gasova višestruko manja, što je u, da kažem, u primarnoj možda i u fokusu što se tiče našeg grada. Rekao sam na početku našeg razgovora da je sve to nekako krenulo, hoće biti, neće biti, niste čak ni vi koji ste radili u komisiji, ako se dobro sećam, pre 3 godine, niste baš bili zadovoljni kako se ljudi odazivaju, međutim to je sve krenulo, pa na kraju ispade da smo, što se tiče upravo te potražnje, bar kad su Valjevci u pitanju, na prvom, ali ne na prvom mestu ili u samom vrhu u Srbiji, što je jako dobro, znači svesni smo šta nam se dešava i kako bi se mogli da iskoristimo ono što se daje, da što lakše prođemo u životu. Tako je, vi znate i sami da je prvi korak najteži. U svakom smislu, na početku rada Komisije za energetsku efikasnost postoje otpor, naravno,
od strane građanstva i malo i nepoverenje i tako dalje. Međutim, postojale su i realne okolnosti. Recimo, u prethodnoj godini imali smo nestabilnu ponudu, odnosno ponudu i tražnju energenata. Odnosno, videli ste i sami. I to se odrazilo, naravno, da se ljudi rezervisano postave prema nabavci novih uređaja, prvenstveno kotlova i tako dalje. I pazite, u prvoj godini došlo je do, vi znate i sami, do energetske krize u celom svetu, odnosno taj obračun ili ti ratni sukob u Ukrajini, on je se odrazio na rast cena svih elemenata, životnih elemenata. Tako da je došlo i do rasta cena i u oblasti svih ovih mera koje mi potenciramo i gledamo da stavimo na raspolaganje. I to je naravno izazvalo rezervu, jer ljudi su morali da razmišljaju šta će se desiti, da li mogu ja da u ovom momentu investiram ili ne mogu. To se sad stabilizovalo, ušlo je u redovne tokove, sami ste rekli i postoje cifre koji su pokazatelji samih tih ovih naših činjenica i iznošenja činjenica. Dakle, stabilizovalo se, tražnja je porasla, novi su trendovi počeli da se razvijaju i ovde kod nas kao i u razvijenom svetu, a to je recimo interesovanje za toplotnim pumpama. Toplotne pumpe koje su već dugi niz godina zastupljene u razvijenom svetu, ovde dobijaju sad jedno ovako izuzetno interesovanje i smatram da ćemo vrlo brzo ovih 25 miliona koje su trenutno opredeljeni vrlo brzo realizovati i da ćemo da će se nabaviti, da će doći druga tranša što se tiče finansijskih sredstava. Tako je, da ćemo ići kontinuirano u obezbeđivanje sredstava. Dobro, hajde ovo da rešimo. Grad, seosko područje. Mere energetske efikasnosti koje je potpisao grad odnose se na područje grada. Znači, sva sela koja figuriraju u gradskoj, da kažem, području grada imaju pravo da konkurišu. Imaju pravo naravno da konkurišu i ona koji su u drugim opštinama kod svojih opština. Znači, što se tiče našeg područja, sva sela mogu da konkurišu. Je bilo takvih slučajeva, gospodine Mićiću? Imalo je, naravno, jedan, da kažem, značajan procenat ljudi i iz okolnih sela i naseljenih mesta u okolini grada je konkurisalo, ostvarilo svoje pravo i nabavilo opremu koja mu je potrebna. Da rešimo još jednu nedoumicu, napravio sam kuću, sve sam sredio, uveo sam struju, uveo sam vodu, još samo da uradim fasadu, da stavim stolariju, da stavim solarne panele i hoću da konkurišem za to, to nema šanse. Da, tu je, ajde kažem, jedno retoričko pitanje, da li pravo može da ostvari novogradnja ili starogradnja. U principu, s obzirom da postoje kriterijumi koji se moraju ispoštovati u formalnom smislu, odnosno prilikom podnošenja prijava, a to je kakvo je stanje fasade i kakvo je stanje prozora na objektu. Znači, ne mogu da rešimo, vikendice nema šanse, tako, niti nešto što je nov objekat, samo treba da... Dakle, u objektima se mora živjeti, što se dokazuje podnošenjem ličnih karata koje glase na adresu objekta. Pod broj 1. Pod broj 2 postoji i taj kriterijum podnošenja računa za potrošnju električne energije za prethodni mesec. Dakle, njime se dokazuje da se u tom prostoru živi i tu je najmanje 30 kW potrebno potrošnja iz prethodnog meseca. Dobro. Rekli ste da se očekuju još neke instrukcije, ako tako mogu da kažem, što se tiče nadležnih ministarstava, ali možete li da kažete od kada će ljudi moći da podnose zahtev, odnosno da apliciraju za ova sredstva? Pa, vidite za nabavku opreme, ako tako. Jeste. Lokalna samouprava i ministarka za energetiku i rudarstvo Dubravka Đedović je 20. ovog meseca potpisala sa 131 lokalnom samoupravom ugovore o sufinansiranju. Opredeljeno je 1.800.000 dinara za ovu godinu. Imamo jedan dinamički plan koji je okviran
I što se tiče same lokalne samouprave i komisije, mi smo spremni i očekujemo, svaki dan smo znači u kontinuitetu u vezi sa ministarstvom i sa jedinicom za implementaciju ovog projekta. Tu naravno postoje ljudi koji koordiniraju, mi od njih dobijamo instrukcije, oni nam šalju pravilnike i primere javnih poziva. Mi možemo očekivati u prvoj polovini avgusta da budu raspisani javni pozivi za privredne subjekte, a već u drugoj polovini avgusta za domaćinstva, odnosno nosioce domaćinstva. Dakle, od druge polovine tamo, dakle, pred kraj avgusta, oni koji su odmah aplicirali moće da očekuju, dakle, odgovore da li će moći da nabave ono što su tražili, ne, je li tako? Već od 1. septembra ili u prvoj polovini septembra direktni korisnici, odnosno konačni korisnici, odnosno domaćinstva će već dobijati mogućnost da realizuju svoje zahteve. Dobro. Eto, dakle, to je informacija, pa evo, poštovani gledalci, ako nas gledate, a pretpostavljam da to radite, imam vas, siguran sam, među vama i oni koji su zainteresovani da konkurišu za ova sredstva, stvarno je povoljno, nema što da se kaže, neka to i urade. A ja ću još gospodina Mića za kraj da pitam, s obzirom na protekle 2 godine na iskustvo, je bilo kakvih reklamacija? Da, naravno, bilo je, vidite, postoji jedna vrsta, ajde kažem, učestalih pojava. To je da ljudi ne pročitaju dovoljno dobro sam javni poziv. Pa onda pomisle da bi mogli da ostvare svoju želju, odnosno subvenciju za neku od mera. Naravno, tu postoji kod nas uvek otvorena služba i članovi komisije koji su na raspolaganju, čak i broj telefona na koji se može informisati i e-mail opredeljen za sve nedoumice i tako dalje. Onda im se naravno objasni da su negde pogrešili, neko je pomislio sa područja nekih drugih opština da može kod nas, a koje se graniče sa Valjevom i tako dalje. Neki ljudi jednostavno ne ispunjavaju formalne uslove, ne podnesu određenu dokumentaciju, a predaju. Ja apelujem na sve građane da pre nego što predaju samu prijavu, obrate se članovima komisije da im pregledaju da li su formalno ispravni svi dokumenti koji su potrebni za apliciranje. Dakle, ali htio sam i ovo da vas pitam. Neko je ugradio recimo PVC stolariju, tada ljudi nisu mogli da utiču dakle, na tome koji će biti proizvođač i koji će biti izvođač radova. Da li je bilo u tom smislu reklamacija? Upravo ove izmene koje su zbog toga se rade, to sam i htio da vas pitam, da. Su bile inicirane od krajnjih korisnika koji su sugerisali da oni imaju dobra iskustva sa jednim izvođačem, a da njega nema na listi jer on nije jednostavno učestvovao u javnom pozivu. Upravo zbog toga i zbog transparentnosti i povećanja konkurentnosti. Dakle, suzbijanja na neki način monopola, jer ovdje dolazimo u situaciju da oni ljudi koji su ispratili javni poziv, videli na medijima ili pročitali u dnevnom listu javni poziv, oni konkurisali, ovi drugi što su, ajde kažem, na neki način bili više zauzeti, nisu ispratili, oni su na neki način diskriminisani. Sad to ne želimo da se dešava, odnosno želimo to da ispravimo i da damo priliku svakom izvođaču radova, svakom privrednom subjektu koji želi i hoće da učestvuje, da može naknadno da učestvuje. Svakih 15 dana se ažurira lista, odnosno svako će moći naknadno da se prijavi na listu i da bude učesnik u ovim merama, odnosno sufinansiranja. A ja sam siguran da ćete nas na vreme, odnosno naše sugrađane, na vreme obavesti kada mogu da krenu i da počnu da apliciraju, dakle, upravo za ova sredstva. Naravno, to nam je i u obavezi, a i vi ste uvek prisutni na našim konferencijama. Ja vas očekujem i u narednom periodu. Svi će biti blagovremeno obavešteni. Naravno, nama je jako bitno da obavestimo građanstvo i da pozovemo da iskoriste ovako dobre mere i da unaprede svoju energetsku efikasnost i da naravno naprave uštede. Tako, da naprave uštede i da im objekti budu efikasni. Hvala još jednom. Hvala i vama. Idemo na reklame.